Gana tie for so for Adwenepahene aka Enkrata mu King Kong aka Fufukin aka Bema yemfa ne yere enim enye de enye fom ebusu ni de kwanso so a na wa share video no aye de eda amaye Agradaa arrested party ase bibi besi hey me de kan bonyu ka music career ka entonso mu bonyu ma entonso mu da ezembe training me voice no bibi besi ebusu ampa so share video ne enko na nsem bia ba ai obetensem dene Agradaa se ye ka kire na wantie ye ka muntie ajisa asem na ide asan aba ai say Agradaa boys how far Agradaa uncle from how far say enioma asan bedi akache sam ka kire mu musa wian be ka kire mu say Agradaa case no ye foolish case na panyimfo na tena asem se da bi abranta Adwenepahene no ne nsem a wo kana no wo hye nsem Adwenepahene keke kana anu wo hye ti ye ntena ase enyenim guase because omunim se me de me no break ye frame Mr no break omunim se o ma hwe ya de we me gu omunim ase afaya omo no anu be ye hye omunim se o ma ntombo se de ye Adwenepahene be faya omo no I expose omo no anu be hye ti wana mpanyimfo na sada omo na esiso sei mpanyimfo no asada omo nan esiso na kwanya mpanyimfo na fa so a omo de ese case na ekono ayede keke ayede ti sei wona wo se odo Agradaa no ebi mu wo abrochire ebi ma ye njapade ebi mu so wo Ghana ti sei no aban no se wo hia obi akeke wo court wono no judge no wo se wo hia obi akeke wo hia obi a wo ye aban adwuma a wo jebru 200 million wo je 200 million na hwan na ti Ghana wo no je 200 million a obekọ akosan ma Agradaa because nipa no a building din no mo hia doctors o na akosan ma ni wi a ye penipa miensa o sa nipa miensa no ese obi aje 200 million na bra be san ansa na Agradaa bill no wotima kofie nti ne Pastor Elek na why wadwene se ene de ba be ditwe ene de wunya sa atwe neni Pastor Elek ese no nam lawyers so esu no ese ne wunya twe ni ese afei na asem no be ye den ese 8 cases asamba nti Agradaa go for omo jubility omo de den also so maka omo na tum so also so maka omo na tum ye ka kire mo sa okoto sa abo bi tru na bi so a ka kire ne se he abo asole ye so mena men kan kire ne se won sole ne so efriso ofri ne so a wode be ba wo so kwasia na se odi yamyo na nyanu yedi yobi na ya ode yedi bia ye wa na fe na hu besu obofo nim so ba wi adotire na ko hu ye abroso mfaso no no onya hwempo na usin afa di ampa kakra besumoni na munim se maame ne ba fie ne ntibi ma start gigi momo amfa momo mra ya ye adwuma na momo namba nie na mo de toto ho na ayi na ye dinkunim modinkunim obi a ya chi na ono obi a ya chi na 8 cases asa baso nkunim ba ne modie amsa adwene fra adwene bi nkitamo ntese no Ghana aban ese ensam Adwenepahene be kan wusam ka cho se na Agradaa e wo vim onim so twetwa bribe nto be pie bambe po mutuja no wusam di kan ba abonten omu wura court dem ona no omu wi so san ba abonten bi e jaram de bae no enam se mija no wo hye a o mabo hunti no wusam be ka kire mu se ensam no se skana kwa ko difa skano kan se efan ena efan no so ensanya kan bi ntino mu hunu the way on be side handle issue no any case no ntina ayedin amomo mba be kan nto mo nim ba bia menya information free nto mo ngasa no musuro na ayedin ayede ama omo na ayedin enti sese no omo hunu sambe ka saso no ma hwe ya Agradaa na ngasa be taba be expose omo because Agradaa no no de ono fa hwe ho bo tamba bo taba be expose nti sese no sa skana bribe na Agradaa twa no ma reject abusia se news abe nti Agradaa next time obebu nipa Agradaa bribe no ko tia na say o ma reject it because no monim so o mistake ya wa hwe ya nke the real ansem be kono ka no be yedene ti say o ma reject bribe no ti say o mo say free and fair, it's a no bribe
so mo reject Agradaa bribe no ti so mo ka kira Agradaa say ye de ye mpesa adwempan ne ba be fa ya yo na sa brand and de odo wo hye ya tene kapa wo hye na me so adwempan de me ye frame say Mr. No Free me tefa so a na mbetena ho a me twawachi he wona so ye hwan me fa ya wo wona so ye hwan me fa ya wo ti say Pastor Eleke na wunya tweni na munim sa Agradaa be fie ne ntimo abodmu bose na Agradaa wo ye president mambo sa ase ni Jimmy pa nie fuma mu Jimmy munya uru ni ase no kwakosi na mo ya na edi nkunim case ye twam mo se edi nkunim mo se mbe poja no ese mpanyifo ni asa abre ese no se sa nipa miensa na ye nya sa nipa miensa na ene ye sa nipa miensa no apart from sa wuji sa 200 million no ayaba adwuma wo enye private work for nka ho wa wo ya aban adwuma a oji 200 million busume pay wo be san wi a esa san de asase eba anase efie a wanka say your property udi eda so enye se obi dia na akofa aba wo a udi sanda so all the way ya man panyifo no say ma fi Agradaa one the way ya say man panyifo no ma fi Agradaa ti say panyifo no ti adwempan na numa sem I say yes ya hwe ya abrante we de wo hye na na bi mu ke kana adwempan hu si Ghana na Ghana na ye wo dia me na abeko Ghana ba wo nya obia wo ni flat wo ni kobo mo so mo bia WhatsApp group na ye de ban panyimfo no ye ban pan WhatsApp group mo bia mo de tititi abrochire no mo ma mo kasa nko ba bia mo kasa enko ba bia ebi mo so mbonyum mo music career mpo agu enyo mo bonyina agu etese mo no mo left and right you say mother na Agradaa bloggers ai mo nyere mo ho na mo nkasa te say Agradaa so me ka che na bloggers no mo kasa man na say so hia mo apa titiro pa mo abrochire na mo so mo wajapade e wo my Ghana mo tukwan afro aeroplane na mo wo nyapade no e say no say enya obi o Ghana no want me ansan say 200 million na wo ti abrochire a kotua na mo na mo kasa ma Agradaa kwa mpe yese muna mutete abrochire na mo kasa ma Agradaa mo pay yese 2000 euros asem ne kan yo 2000 euros am say me like am kasa ma na me like me to akosan ma no because me pay mo du pa aso ba fie muna mo kasa ma Agradaa no from A to Z am mutete abrochire no pay say na moje bro so a 1005 moje bro so 1005 and 150 million mom go sama Agradaa mutete abrochire no moje bro so krampo no 1005 moje bro so no 1005 dobachi ebia be 1008 no aliso ko 3 shift obako night ako morning asa ako afternoon ako day answer ko nya sa bia be na wo sa nipa no wo tie se kwa wo sa eska kwa wunya so ani age na den ti mo am kasa ma Agradaa na mo table chire na mo so mo nya pade no mo fa mo nya pade enkosi press mo fa enkosi so ni maame no ntimi kofie sa mo so mo do no ta fe de mo so odo no so mo do maame no mo so love no e ma maame no so mo do na mpa kwase afo se se mpo na mo sate jiji momo no se mo sate mo jiji momo se mo sate mo jiji momo no mpanyifo na nkasa Agradaa uweska o eti bra apart from 1.5 billion na that no so no 1.5 billion na that Agradaa so no eno cry say na 15,000 euros ko 1 billion be 10,000 euros 1.5 billion na that Agradaa so no e kana kwada Agradaa obetu na sa aska no eno no Agradaa won tua yo gise odwane na sa aska so enso eba nti say why na wodi mpa why na kuta dimpa obakosan ma kronfo asem na critical asem na de adwempan de na no tum na apaska adwene sem panifo na reject bribe no o ma reject o say no abrante be be onye information fra no o hye ye mpeso be gu anim ase ye pedimpa because adwempan ne de obi en de me kasa me expose wa I come with evidence be botu ya we yo una so ye hwan me adon fie hu me fa obi aho wo mre ba na ba me twa wachi a wo pa kasa mo pa men kasa no I don't care me fa ho
Because at the end of the day, no, me blame more than you. Until I make what digits and go for me, what time will be in a way that I'm but so some 50 euro beer, my 20 euro beer, and I'm a fashion, but once I'm buying to me, me, what Joe Biesca, me, what Jenny group beer, what's I'm bar, me fire, me Jim, yes. Timpa for not Adwenepahene voice no. Now brand to kunya information way. Send never almost grant Agradaa bill. Me kai na so man bill. O man bill no. Na me sabe jam sabe castle aso dey a foolish case. No say no. Ya anhwe ya wan hwe ade asem kese e ba. No wan wash ade che wan hwe Adwenepahene begu anim ase. Wan hwe brand begu anim ase te say busha obi akra koma to nem. Ni say Agradaa no otumi sinda dem bi mu da. Mo Agradaa no. Maame no otumi nya Agradaa bi mu da. Won sinda dem bi mu da. Mo pamfa say bi enso nka hwe. Me na me ka kire mo. Agradaa entimi sinda dem bi mu da. Kakra ya afuna ni so no. Agradaa say man be conditions egu na no wo hye. E say won say omo da Agradaa yenyenye ni papa kompo ma na nsan ye. Ti say pastor Elick na ma wo pachew. A chew pa no point yenyenye ni papa kompo e ma na me san na Agradaa so mo ti social media na ye do maame no na ye fight mama part ene ye do mama part mo ko sensan mama part mo ko sensan mama part won ko fie o se we chese na mo na mo peska asa film maame no ho. But you say attend Obi say bro I like your shirt. Oh yeah aboden what you say original ko yeah nkasa bebre so one photo agbagba yes uncle ehunu na edede uncle ehunu ene edede yeah kasa eto for man ide na apai what you say man for we are now Adwenepahene this yeah mato no for ayi attention. Oh yeah, turn no aye few turn on for kolom goda. Yeah, highway na nam so highway na no hye. Engineer damika num ano hye papa. Ti me hwe na say wo engine table bi anka ho a me sound me kokra now Agradaa me Yesu Kristo ti na damikom. Yesu Kristo ni ti Yesu Kristo eti na damikom. Agradaa won subai ye ka kire wantie e say Ghana for na ye do Agradaa mon kodo no obi anu o tan Agradaa ba ye say mo wai mo na mo se mo pa Agradaa no mo mra na mo mesensan so a ayeka mo ka se na mpayefo no ka se omu di agro bribe na Agradaa ko tutu oba do no o se bebo mo tuja mpayefo na reject mpayefo na mo reject bribe no nyame hira mo ate sese bi mi akora keto ya mtie me be kan asem na mutumi fire e de ye adwuma nyame hira mo onto mo kwanem say de mo say ensem a ye kan ye ni abre ti say e charges asamba ne as say asamba be bo Agradaa to ti say Agradaa o central Agradaa onko fie mo ka wakoma to mo yam ye be ne kona bra say obi na otu akosan nti mo so mo dana mo tete agro kire mo kra mo kosan na mo kra mo penu sa 20 million no dinasa obi ti Ghana no je sa pay na no so amfa so se wo obi Agradaa go for na mo kasa gbegbe ne from A to Z obi kasa ma Agradaa bia no wa obi to kosan ma Agradaa because mo pay nuru because wo ta 200 million na akwa je no 200 million no a wono ti Ghana na wo je no ono han dan o me kasa nipa no ye after 20 million no we say nipa no nya obi o han dan na ye fe no to ti han dan say me ametie ya me han dan to dan na wo han no usika dan qualify o ya disqualify nto kasa too much o kasa dodo mu kasa na mo nyai na mo nya action Adwenepahene be kan na wo de maso na mudi matem mo nyere na mudi matem me wudi matem krompo na me kote bre you know na di matem because me I don't care me fa ho me ni wo ena me mama attention tina simo mo besu wo man promote mo no asimo isa ajama kasa antasentas yesimo so o fa Adwenepahene o ko fa Adwenepahene ura Adwenepahene edini am de o edini no mo yire mo na mo maame no ena yenye obi ma ni mbeli no ye de ben na to 1000 years na yenye obi ma ne ko sensan ya Agradaa won ko fie da me ka kire mo na ye din kunimo maame yo nyan ko fie ntin kunim na wadi na wai maame no onyan ko fie ntin kunim de na wadi na wai me se wo ko sama Agradaa ni nyina obi opon fa ne pay slip emeto
obi ojeburu 2,000 euros ewa abruchira no me adwempan ma na 10,000 euros free one from obi watena premu bia wo so fight ma Agradaa no a obeta social media be video bia no obi want pay slip emla so mo jeburu 2,000 me de mai me ma mo no mo fo mo japade nsan ka ho mo fo mo saase emato sami ankasa mini kan hwehwem so mo pass ya mo qualifier mo la give na mo se ne nko asia fo mo so de kwa mo ka za mo tra wa na so ma betra so makasa na ye fight ma Agradaa ye ne epem amenasem e say aban so kimpa na asem mo mra na ma yi no timpanyifo na reject Agradaa bribe na okotuatua because mbe ka kire mo say bribe no be otuatua kono ano ese na the end mo we Agradaa ba go mo ni mase tani gwasa na Agradaa be sama be go mo ni mase no ene ne say ayo moka ai so mo reject say pastor Elik na ma wo su ti sa obi avas na adwempan ne ba bonten a nka maame no komo ye kataso miaso sama maame no kasa no ka pastor Elik da ho miamia na to komiamia to no basa but asere ka nyame say me information e kita me no anu ahio because me say me di kambo owura ho na mbae because Agradaa no be yi no but nsem tato ensem wo akire asem beba bibi be si as yese franka asem be si a na franka ehuru se gru omo hwe de we adwempan ne ba bonten ensem na beka so pe wosam di kama mass Agradaa atua bribe e de pe bill asem so ko awie so na ma de bill ampa na me san ba say bribe no tua na kodi one side other side no so pe bi omo san kan takwa atuma mentwe sinse no mo sa adwempan de sa ayi so betu dwa no a pasca next time Agradaa unu obi e friend Adwenepahene ana won kofo no mudi matem no omo de respect e ma Adwenepahene won say unya nkofie nti omo ba grant obe no obi aso no okuta dimpa obekwa akosan ma kronfo obi obu ni papa so my Ghana why le kuta dimpa onkosan ma Agradaa na ne di na ensei anko le hunu na eredi ti mo ba be di Adwenepahene atem nyina na say mo ni scam ko ya na wiase pa de yes ai ti mo ba be je sa no manya sa na mo ni scam no kwa ye sa no man abusua ye twa omla na anu aye den adofo bekiti be secret ama ne kana aye soche na ha ene ma yie pie divine organic skincare product ena ama me kala yi shining like a star mesramo omo odo mi kokro ma ba o namba to ko edo he ma ni wo fa bie mo se me send ni star wo Ghana ma me na so wo fa send ni scan kwa so kokro na ma ye ne dey tuna fi send there e kwa be na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia aba obi adalo dugu ne phone so na wo dey register this send ska coffee ayente na hwe na wo kwa mo ti ko cheska extra ma mesra me kan fo tap send amount so you so iPhone and also betam no app store no download the go phone so Android phone so no Google Play no download the go phone so mesra and I want send so mesra o first transaction be no wo so wo hia promo code mo so ba Adwenepahene e da go yes ntimpacho wo bogu ma wo Europe kwa da wo benya 5 kilos free before the some party for some can put tap send at amount who America so Canada dia mama muntie se wo twano aprono etinsuo no momodia na fese twano ma wo twani tibi mua enya totoa mo se ne ko san wa be fixe Agradaa what's here which way from your head to your toe on fixe wo nwie what fixe me demonstrations Agradaa ayeka utwene moyi ho sema ho wo crack enye moyi ho kasa me say mo betin samo amunti bi da na mo ti tina so ye demonstration yi mo ye moa wana ko fixe wo twe yo na wo twenye yo obam sa semo kwa me despite ene onabukere Japan mo a enkomo betimi aginam ne omasensan na yayi Agradaa no sa ahofo nyina ma me adidi omatem
ka Kwame Despite way ka Kwame Despite betumi kura mpa aye de agye James oh we dey no problem me nya pade wa ha me sensan na onya hwe one of God onko fie eso Agradaa so ono de ono no amanfo do na amanfo penasem on say duru ese no won say obi ampa wasem won say duru ese no won say obi ampa wasem omo na kometimi mpa ba gina mama no Agradaa atam Ghana bo ne bo ena omo kuntokwa ai mu odin di dio matem na mo CEO no bedi di Kwame Despite atema Kwame Despite nya ne hwe won say duru ba bia na won crofo no mo ni say bread ne ba ska no be edu to osuma won crofo mo mba abode so me pa Kwame Despite no na buke ne Japan ache on wiase omo so mu ntie wa chopa na Agradaa wa chopa no omo so mu ntie omo say asem we no ba bia be ko bia na enko ba bia ko bia nto crofo na won bodede omo budget so no omo mra me be ni we obia no wa asase obia no wa dan eni abro chirefo yi boko de omo pay kwa no 2000 oh ka Adwenepahene na meto ba sensan ya Adwenepahene ba be gina mama na ka ekoye ma no o wiase me kwasa na kronfo obedem wa bokro no furu nkura brem saa ba be duru saa amri unya nyaye tabusa ai we hot breaking news and am the brem mpanyifo na reject bribe no chese Agradaa nim so de ko okutuatua na ka omaye dai omatimi agye na omagya no no ese anko ne saa chese bel ne dia da wa beto ho chese bel na wa beto no no conditions egu no ano ehye lawyers ntimi stand conditions egu no ano ohye na lawyers so nim say Agradaa lawyers ka so magimi omo so asem no omo kan tententem a omo nyeska so omo nyefiri Agradaa ho this is the time obia ebe fayawo this is the time wa ga gisu onye sunye no mo say na ma me na ba na ko bako bo ahia na wa bo age so mama party o adane mo osun won na mo sere na ai ene yesremu na yesremu o sere wan me Adwenepahene o sere me udi matem di o watem because unim nyansa mon kwase de da mo yaye no na ma me say 8 cases 8 charges aside the so 8 charges aside ba awa beto so e o batu na ye di Adwenepahene na tani na temu atom de na wodi me hu yen o atom de na bata social media be di Adwenepahene na temu e Agradaa sem na ba to wodi di matem a en kam ko to na kam shirt en kam ko to ade Agradaa nya free wo sa wo so kuma no wo gina Agradaa che di matem bo a eno hu hia Agradaa so wo mpe sa antokwa no sa antokwa hu no no nya hwe free no mpe de ohia ye se wo so tabuchire wo yo goro wo yo ga wo ska wa fa manfo abia dwuma etimi tuo mu kadea come and sign keke brana be sign Agradaa go from kasa mo nyina busu am se me ka kire mo se sa go for nyina no bi na oji pay edu 2000 euros me ka kire mo normal standard ya 1000 2000 trade oji pay kwa 1005 euros 1005 ne dai ka kwampo mai 1005 asase a omuni bi edan ya yensi bi kwampo na omaka se edimpo na daso na oma be sign te say abai so opesa ni po baji 2000 euros e wa aburuchire e ba Ghana ska 200 million te woti Ghana so so a just abai adwuma ni na e common sa e common so biti Ghana e 200 million ni pa no just 200 million a month no ono no on fa ni ni mo nyam dignity meto wo e ma me sign ma Agradaa na wasad na saase anane dan ade dinda so abeto wo on fan omo nye timo am to social media mo brag de no this is the time mo show sa love no some si mo ni mpanyifo ye kan ye de ben mpanyifo nye de ben mpanyifo no mo ben mo no nkasa nkyere mo WhatsApp groups ma bia no mo fantum se mo hia omo ko sensan mo jinie ka mo sa nkofo na mo kasa ma Agradaa ka mo bana ka achopa mo pacho o Ghana mpanyifo mo Agradaa edim boni nyina na esremo mo fanche na de maame no ontwe musika ma mo ka achopa na mo de ba at the end of the day mo say ba be jimi ese shempanyifo na bufuo de mo de ba nyina no nyansa bia nim ese maame ene ese charges asamba to ano so no charges asamba gu maame so maame onyan kofie ni nyan kofie chine because ni pale so me sign ma no enye sa 1.5 billion ne kake o 1.5 billion de no na e sky that was Agradaa ebono muso dwane a obetu SS kan ntina o mo je ne passport na mpanyifo passport no kra mu fa ma no
Agradaa passport from family because Agradaa ni din da embassy baby a where kronfo where criminal obi a wetu aka to social media so table chan ko nya do be bro Agradaa dem Muslim na Ghana passport we me am pom acho mo fama no because Togo kro nya Togo visa Agradaa just common Togo visa kra yem fama no visa free kra ma reject no kra Agradaa because visa free kra ya reject Agradaa ko die kita no enye uko Google man, the most wanted woman, the most fostered woman, Ghana, Agradaa. Timami way, why a man a visa? To move on the passport to Manocrana, but passport to cry arm and Pessim, make a saco. Why? Yes, Remo, move on the Ghana passport to Emano, because want me to cry. Want me to be a eh? Want me to be a walker? Because Agradaa the village champion, or no Ghana, no Abona Setina. Till I was a Ghana no Bono Chrono. Timon fa ne Ghana passport en konkoma se no mo am fie mo nyapade no Agradaa esufre mo to ba social media o se ne Agradaa sole Agradaa ye kase ma ne be na manfo mumla mumu namba nie tutu skaro mumla mamma miska mo sane mumra kwa siafo mumu he say aduru se mo nkosan ma me no conditions e tato na no hye to ko san ma me na no make sure say pay slip 200 million we aban adwuma wo ye no so no wo san wo asase wo dan a wo san de be abeto so na aban na hunu say okay nipa so masi wo animonyam a wo ne sika bo so meso a oje pese de wo san nipa no wo ko san atowo ye ma Agradaa bela na se ntwai is information original information what me na so no te ma Agradaa bela ntwai te wo san nipa no wo betwa ekwan akwa akone aba nti wo wa na agimi a ono di pay 200 million akwa sign keke na sign price na saase ene ne fie akwa to so kopim sa asem betwa Agradaa asem wo ntwam Agradaa asem wi ntwam nya na atwamu tena enya ntwam o Agradaa case wi ntwam ntomo so mo dono no omo nko mu soleba social media asema ba mu di nyansa beto ho bone maame na di no mu defend maame no this is the time mu konko defend ne time ni mu nko na mu ko defend maame no mu nko sensan ankuru hu na edede mu kasa kwa mu sole kasa saa mu amu be tu ya na mu ko to sire na mu ko hia wa ha no mu nko na mu ko yi maame no samu bi mu tete Ghana oda Agradaa ho baji mu unya jimefo maame na wadama yenya nyi no wode no ba baji mu na we hosem tinese ko ana wo ye video ni nyina no adan no sa besres ska Agradaa go for the because timetro no osu no pacho me dan kakra me ntimi ntuai na mo nche miska comedies pa ni ntabusua breaking news down to mo Agradaa di mboni nyina no mo kama to mo yem Adwenepahene ye adwuma pa ye bo adwuma ama obia ho aide atono mpanyifo no etie video na me ye no to mo de nyoma egugu akwam mo kama entomo yem because say no bia nipa miensa ye de ye pro mo no omunya nyan mu ba akompo mai sa nipa miensa na ye pro mo no mu ba akompo nya dai mayo ba akompo etini mai nti adentra mo se mo do Agradaa na we abai say ke simple motu kwan ka kwantum kwada ke simple mun kwasensan ma maame ne we no so twa print ticket us Agradaa ka ono tum na me ba me pewasem besensen ama but at the end no na mo say peska fu maame no nti o say Agradaa o say obi anom once Agradaa o say obi anom nti Agradaa wanga se wonu masemu a wo kan wa ase no wanga sa no santi ohun o wa ha me say wonyonko na wonene nam na so odo won shira bi mpie yentia you so power sem no me say won shira bi mpie yentia share me the first na me ni mu hwekra o social media ne so and run na me sister bi was ko cheke asuma se so power sem obentin so power sem anya bia kwwe say wo preaching no o de bia to the page da but onu say nipa no asofo bi be preaching amotimi kofa omo preaching ever to the page. So he or she doesn't believe you. What am I saying? But they will pretend. Sir. And your shit. She want him
Sa. Ba wo se nipa de mempena sem. Sa. Shiwani. Sa. But tie ewia. So what I say, nti Agradaa na nkasa no metu no fo. Afutu amde ma Agradaa no e no hunu ye say yes. Afutu amde ma Agradaa no na Agradaa hunu say omo mu di no omo mpena asem. Omo nyina atan no. Omo tan no omo mpena asem. Kanei ayese obi metua obi mfa obi oji pay 200 million emra no komo nyine pa dada. Up to date this time. Obi antimi nkoi. That means say Agradaa wadi emia next time obi respect nipa. Kampanyinfo na mo ye aban adwuma no wo do obi anim aye fom. Ti na wo so obi amesan ma. Kampanyinfo na mo ye aban adwuma no wo do obi anim aye fom. Common signature keka nipa ne be sign na odi na japade abetato no. Won so mo nye. Nti we na ye time I say won crofon ba social media be didi. Ebe bod ebe patch o sempanyin wo hwehwe mpanyinfo. Nyumfo nya atem didi no. Won crofon no Agradaa omunyim nyansa. O mankasa na ehwe o downfall no mo hwehwe o mpa wasem eba yi won se wukunu Eric ene nam a wosu. Eba yi wukunu Eleke ene nam a wosu. E patchew esugu e kansa lawyers for so. Nkrofo no beta social media no mo didi no mo sa de ohun e piska. Omba social media no mo didi no mo sa de ohun e piska. Wo se Ghana for mpanyinfo kwa mo fa so mama afia. Next time obesu nyansa. Ehwo na akoka che obi se we court na wo se kudi atem. Court wangasa na wa Agradaa wo se kwa kudi atem. Sebusa bribe na ewian bebo mpanyinfo ntuja no o ma reject bribe no. Ti aseda nkanyame. Ai aseda nkanyame say o ma reject bribe na see 8 cases asanyaba. Nti asem no aye de. Asem no aye critical. Ti mu so na muni di eye Adwenepahene atem. Why? E wa Agradaa issue no because muni nyansa. Woni nyansa enema Agradaa ye no na nka wa pa ho achew. Nam se mojiminti no mo ba se ye nti se Agradaa onyanko fi anti mo kama anye de entum ye asem no enye foolish case. You see mpanyifo atie asem ama evidence o mo da ba kire me no o mo sa Adwenepahene ye serew. Yenim se wo de kasa wo ba wo be fa ya ye pa. To the side evidence in serew fato wo kakramaye. Ti mpanyifo yi mo asem a mo kan a e fa amfena mamu no Adwenepahene masom memi de mbuade me do buo na ne die awe kama ti se mo mamra no enye de enye adwuma ti se nipa miensa na Agradaa ye hwe omo amomra no mesan amomra no mesan na kofi na Pastor Elek nya kwa nkoto no pa Pastor Elek so di aberewatwa ache Pastor Elek so di aberewatwa ache ti se Pastor Elek so di aberewatwa ache ntine se Pastor Elek na ni abre aye brody aye brother Pastor Eric na ni abre gidigidi a o ke ne ko be pe atopan abu ne na atopan na nya amaso nti Pastor Eric na ma esa atono ne akasakasa no pa lawyers achew pa lawyers achew se mesremo munka ho bibi na ye nhwe na ka enya aban adwuma ye fo nko anka ye mpa ordinary people na ebi na commerce san ba tom se da nya dia ombepene omo mpene ne no mapene china ti Ghana fo mpanyimfo nyame nhira mo sa Adwenepahene ebe so jakakra no enioma asensi road no so isa Agradaa onsi dada mu bium da Agradaa no dendende no se ye wa ye hwe Agradaa ntima social media me yesa no mane biu Agradaa ntimi mu nipa bibire nsa afa so bium sa kakra mpo akwa Agradaa ni ase no kakra ya akwa Agradaa ni ase no o de sua nyansa ewiase senki hunu ntem se ya ka Ghana sankofo nyankomu nyina omo no adwo ene obi ni mu obofo mu nyina mo we obi ni mu na obofo wo mo we onso mu nyina ntima social media me de biem omudi nyansa kwa so ebedwoa no oba pija obati aye ho ahantan akesesem no ma brewa no ene obi ni mu nsole ya no mutimi ya miracles na asefo nyina we adwerega nyina agu adwerega ti Agradaa wa sole no ene the next target I say eno so agu wa pre ho ten oh wiase o sini pado o ko 3 billion unya scan fufu ntino nim so ko 3 billion o se na obi aso me sign ma nti o mo yede no this is the time am go show love infantile Agradaa e wo pipa so enya ano keke mi Adwenepahene se akama ko de dada ko sign ba mu ntumi ko sign because mu pay krampo no sa
mo kasasa mo nyuma atoto nsuom music career aguguo mo fa nwene mo ho na mo te social media na mo didi attempt ko platforms na wo obi attempt obi asem aba na wo obi asem na ebetena abeka we asem senka Agradaa asem aba ni makofa order blogger abetena na me di ono nko anatem jimi sa ti ba wo se mo do Agradaa no mo nko na mko beli no abusa an sema eda on Ghana for mpanyfo opposite for mpanyfo a sabi bribe no nka nkora ni bi kwa akwaje bribe na mpanyfo no bi atiem sa Adwenepahene na kasa nti tu nkotwene de twene no yeda mose se motuma reject as say ye hwe obi obi to besensan say no che say ade attach nti mo koma to yam na ade de wo mkrampo no say say e charges asan be kan ti charges na free na esen ba to mo pale no nyina de egu nti Agradaa no angasa no so okudru fie na kura na court no am say each and every day be court each and every day be Agradaa be court e be twene wo abo so because we say asem na ba na nke kan no to mu a nka mo be kataso mu aso e wo mkasa ma Agradaa no omo kasa gbagbagba mo fa nyansa ento ho nti omo no mpanyifo no mfa omo asem no ye na kasa nyansa wo tofoma na pai no omo betie se omo se yes nyansa ni ena kasa no nyansa ni ena kasa nti abuso eda munyina mase se oba betie no kore breaking news ena Adwenepahene me de abrawo ene anwumre ko na koda na na minim se nipa bebre akoma ete omo ya bu omo afaso omo nuama bu omo afaso no se mo koma ntum yam na charges asan aba na esi aso krampo no obi no kuta dimpa e wo my Ghana mu a obekwa akwa sign te se ye twen sa Agradaa obi akwa sign ma no sa ni pa no aba akwa sign no this a case na twam ansa na udin every book no so ati ase wa akwa ne bail no wa akwa uko ginem sa Agradaa yi nyine no this a udin Agradaa case na twam case nso nya ntwam na ntwam kina cause Agradaa no wo nya obi osesa ti se ayedin etwentwena mobo omuhu ne omunye ti Agradaa nkofo ne mo awo aburu kira mo GPA kese mo ye mu nyuma no mo nko na mo kosensan ma me no fo mo japade nkoto so ti aburu choku dru Ghana Agradaa na akwaje ne ka akwa yusu asase kura mo ntutu obi obayede ne wetu akosan ma me no abusa yam po so nto kwanem de bebe bia ne de bebreo aye beke TV ba so anu no wa share video no eda maye sa pepe benye video sun bi ahwe e wa Adwenepahene TV so Adwenepahene media direct TV munkora mko follow direct emaye obia mko direct TV na mko follow enye de emaye nyangopo wo nhira mo wonto mkwanem ne obede ne obehye empa ofie eda so ati ase it's your boy Adwenepahene aka enkrata mukinkon aka fukin aka bema yemfa ne yire enim enye fom me yire so de untimfo na nim nyefom da nyesa obete odre ewo eti mo na wie Adwenepahene se yemfa ne yire nim nyefom to bete kwase bia na me du yiratem kwase bia me du yiratem no na okra wo kama yirasem kra wo mfele wo kama yirasem no wo mfele nti nye obi a na be kan ya na mafi no da bi nye obi a mu se wajimi dada na wajimi yese do wo kwase amre se do tete no to wajimi na wajimi ti nye so be kan ya na Adwenepahene na be so da bi nye sa na meti o me hwe wo nipa na me hwe wonum kasams akoi wajimi o mama mi wajimi o we na mi kofi na pu we wonti dio wudi kro manu mu da na bi mo pre na Adwenepahene no ekrasni na we ti bon kosofo bi a jimi esa ho ya because e pese fa Adwenepahene na damfo na Adwenepahene so nkwase asem so to do mo be hye mia na mapam esi mapam nipa bebre me yi o madi nta ato mo na kasakasa ato mo na atase me Adwenepahene me yi wadi a broken heart obekasa saa akopem so be wu afiri yase me se me yi wadi pamo a broken heart e be chew no boys we brenya broken heart omu no omunyo won tato atemdidie na Adwenepahene e kira Adwenepahene because my mom broken heart jimi na doso me so kwase asem so oba me na me nso wonye ni papa me twa me huye from afar ma pamo asinchen me pamo so a okwa wontumi ntena na ntase achew na ejawa akomayale na broken heart etato to be hu a obi baba menchen bia na enche no nipa bone ni apam no okoduru so ana masan apam na ka ho mese menye wo onye the second coming of Jesus Christ my brabum so we asan go nyina obi a ejo mo broken heart we a nye dem picture beto na edimatem we obi a menhia wo da menye obi adada bia na edimatem we jimi sa
Training issue ba na Adwenepahene na beto ni edi natem monyere mo ho monyere na me mark book no tabusu adamu nyina wasen gopo ya adoma ye besan ahia nyame hira won tonkwa na mesra YouTube Adwenepahene TV monko na monko subscribe nya de emaye ai Becky TV so YouTube monko na monko subscribe emaye TikTok so Adwenepahene TV Becky TV nyankopon won hira won tonkwa na ye twa yomla ye ba besan ati Adwenepahene enka nyame hira wo Mame. Ado. Na se wada focus aso ya ho ya sa. Hia na ho ya. Me se me tona me no fu na ni brama. Na me come for divine pills no. Se wakwa kwaji bio. The divine pills or that no. Na wada focus akwa kwaji bi se no toro no fa posa no. Hu se ne no fu ne to na hihye. Because there be no complain so opo to no fu ni bi. Yo. And the divine pills na wada focus ya na de why kwajama na ni breto twa wo ho no. Ani. And ebusu ka fu divine pills amamo na de wo mkrampo ne se divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo ho mame stretch mass wo ma ho mpungu so me so kota pills na wo no mo stretch mass e be kwa no aso bo Becky TV Adwenepahene TV wo no fo no so e be hihye no wa wo pe no fo akese wo no fo no e te se medie di bi no wa wo pe to akese no divine pills eye buwe any akwa we madam fu obeda to no fo because madam fu na ni brem mame na no wa din say odo na me nye din say adentia ni ko me sister fie ni tiri hu nyina ni mo nyina kuku wo sister tiri hu kuku eno na ye odadwene no aye me dadwene ka David men ha ho kura mame me kanfo hair TLC amount hair TLC or UK me say mame wow tiri hu kuku se me say kwere emro aforo kwa be jimma ya no young boys na afa sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na ha wo da video ye twagui the way video twagui o enku no no mda ye nyina se na ha sa no obi wa natural hair me ka se utiri nya popo utiri nya kukuo ene bibia no nkoto health TLC obema utiri nyina se na ha so chen nye mintumrika ene mesra ka ho na ko omo UK omo namba na gusu no me abusu worldwide be o me should that bro the nyaso be Adwenepahene TV na se Becky TV obenya discount e wo hono health TLC enkuwe eye kama papa be se mere wafo na omo boduku na se metu mutiri ho samata me so muturumika no mo wo for natural hair nku so wo ma me na show video etwagui natural hair nku mi bia omo ye nku ho adwuma for etirimi utiri wa kuku a mesra wo ho o mama nku a utiri mi be nyine from muso bu o wa o so natural hair o jani tiri mi no tiri mi na cancer ya ba we mesra mo contact no TLC mesra mame omo ye bu adofo Becky TV secret ama ne kana ayo soche na ha ene ma yie pie divine organic skincare product ena ama me color yi shining like a star mesra mo omo wo UK mon contact you mo ship worldwide say we ye tuntumo we ye koko say we ye hono ho mame na say wo no wo so ka for ye divine organic skincare product ama manfo na say kun na age wo sa no na ama me kala ya sa pepe busuan obaso no no wa share video no edamaye muso fa Adwenepahene aka nkrata mu kinkon ye dembe sia nyankopon ya adoma ye bese ya hia nti Agradaa nkrofo mo nkora mko beli Agradaa ai mumu pe sroha no mva nkona mko beli no why na munya kasakasa no na Adwenepahene sidan wa ha no sidan wa ha o se ye o kan wo se Adwenepahene aye bio Adwenepahene ewubi na odi twa ne mpoa meboa o se Adwenepahene sidan ewo ni kurum Adwenepahene aye bi adna wo so bai no mfa wo de emeto mfa mekere Osa muka kana Adwenepahene sidan wa yes nka me so metimi de medan atoso ameda beli Agradaa na wo so de we wo so wo de ewe asiafo agimefo amunim nyansa gimie saa kwadale mo a motututu kwan mu nsu nyansa gimie sei na me defend kromfo o to defend kromfo so se bra be ne beli so wuntumi konko beli no masa mo fa mo kwasa se mo fronko